Kekelangan di Tuhan, jumpakah kita ibas warienda guna renungan kata di bata. Sope kita ngalokon kata di bata, mari si pebulok dukurta, ras kita ertoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami membandu ibas jampak seda Tuhan. Igejapkan kami lias dengan perkohatendu, nemani kegeluhan kami, naruhkan kegeluhan kami, raste kami maka Tuhan si nemani segedang-gedang geluh kami. Idengkahkan kami katandu Tuhan, ngerana kamarah kemahendu, pasu-pasu pe katandue, pasu-pasu kami kerina anak-anak ndu singgur sikap megi kenca. Gelah katandue jadi tendang, katandue jadi pangan pertendin kami, katandue tahan rasa lalap rasa lalap. Ngerana kam Tuhan, kami ngusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus reh kami ertoto manbandu. Amin. Kekelangan di Tuhan, kata dibatasi jadi renungan manbantai bas warienda, yogekan kami erpalaskan Jesaya bindu 50 sada ayat 4. Ulihi kami sekali hari Jesaya 50 sada ayat 4. Kata bagenda, begikanlah aku, oh bangsaku. Begikalah kai si ku katakan bandu, ku berikan pengajaranku man bangsa-bangsa, undang-undangku mereken terang man bana. Ijenda sehna. Kekelangan di Tuhan, kata enda isahkan Nabi Jesaya kempak bangsa Israel. Si paksa sie sangana ngananami kenisran kite-kiteken ibuang ibabel. Adi nulih kita kempak turi-turin kugama ke bangsa enda sempat ibuang ku Babel emer kita-kitakan bangsa Israel selaku bangsa pilihan di bata lanai megikan kata di bata lanai nembah erkemalangan man di bata bangsa enda enggo megikan pengajaran-pengajaran si guak pengajaran-pengajaran si papak bangsa enda enggo nembah man berhala-berhala. Maka kekelangan di Tuhan ibas paksa enda Nabi Jesaya ngulihi ngatakan kempak bangsa Israel maka sada hal si arus ilakukan ibas kegeluhun na megikan kata di bata begikalah aku oh bangsaku jenari kekelangan di Tuhan maka kata enda perintah di bata guna begikan gelah bangsa enda banci mulihkan ngeluh alu mejuah-juah. Sebab sedekah enda ibas ialah begikan kata di bata landalankan kata di bata maka ia ibuang ku Babel. Maka i tegas kenakal begikanlah rasakal dari kai katakan begikanlah kai siku katakan bandu. Ibas makna begikan enda begikan angkai pahami dan lakukan. Dengar pahami dan lakukan. Maknana. Jadi kata di bata siman beginkan. Maka kita tetap wari megikan kata di bata. Tetap wari isahkan kata di bata manbanta. Gelah jadi tendang. Mana henta nerangi dalanta. Kata di bata ekap si jadi nakan pertindinta. Gelah kita megagah dalam kesigana Athena. Si peduakan kekelangan di Tuhan. Ku berikan pengajaranku man bangsa-bangsa. Jadi kata enda lah man bangsa Israel genca. Sebab bangsa-bangsa epitina pa di bata. Jadi kata di bata si man pakaikan universal, man krinana, malabo man bangsa Israel ngeja, tapi man krina bangsa-bangsa. Kai tujuan na kekelangan di Tuhan adi ninandai undang-undangku mereka terang man bana. Kai artina adi dalan ibas kata Tuhan kita menjuah-juah, tapi adi lar dalan ibas kata Tuhan kita bene. Maka arah kata di bata enda isahkan terlebih di era digital enda ngonteram kelkalak lanali kesempatan na megikan kata di bata buen HP dan HP ngoge postingan lalit waktu na pak sa tenang guna megikan kata di bata maka mahan bana jabu pe banci sontar anak-anak pe banci lanai terajarkan erkiti-kitekan lanai ipalasi terang kata di bata. Jadi mari sikapkan waktu itu tetap kesempatan megikan ngangkai rasnalankan kata di bata gelah terang kegeluhan ta gelah juah-juahan jadi sekerjangan ta di bata si masu-masu bujur ras kita artoto bujur Tuhan kata anu golokon kami persingiti kami gelah begikan kata andu bas kegeluhan kami sebab kata andu ekap pengajaran dua ekap babai kami gelah olah papak pengajaran dua ekap kata andu ekap babai kami kejuah-juahan bujur Tuhan pengasupkan kami ngangkai kata andu dengan dalan kenca. Ibas Yesus Kristus rah kami bertoto manbandu. Amin.